Lai kali la aslam hai ngi. Lai reply comment sa kaji sya. Guna perenjung pipat pia kali be ingi. Kaju kajing kali. Lai don Khun am. Keketing cumi ni ba ayu ni chutney recipe ni lapuan ni hello. Keketing cumi ni ba request pada kini kedua Syiar Neiiong ru ni lapuan ni hello. Rice pan kelak lui ngan thay ampriang kendian. Rinsen. Sohmynken. Untuk dia ini mudah, mudah. Rinsen. Sohmynken. Tinggal grind Shaei ni, tapi pala dah fikir aban tunggu kalong kesong api. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Kakarai kelak lui inten aku peniang. Antem nak sopian. Mungkin. Ingrenson. Sohmynken in meladap oren. Mungkin dah. Nanti mungkin dia. Shillong. Mungkin dia. Nanti nak sekedar Syiar. Sohmynken. Mungkin mendapat mencecuan biar minit akan medium flame. Yang biasa Neiiong. Mungkin biasa Kumno. Nanti asa ke Dah tak. Mungkin mentapan ngecek Shaei kini kedua apa dah sepuh apa dah pandai jam. Yang biasa dhania. Mungkin Cuma pemneng ayu imi try ni keponta shop chimni jembam kurko penta pe try ni kebam kelam temi patri hakateng jumi ayu aku pram chimi amen. Hey guys, dah hani don ni akuri. Nak stay kemai jangi. Tapi kuat space ha komen seperti ni. Nak mai kumshat mah. Aku style. Te kani do Syiar, Pak Neiiong melap ni sikmat. Te uni Chutney ko apni sikmat. Te ata te la da fikwa ni ata
Udon chat nabu cha last end video. But Video bakut do. Tem basni nang ta ujur udan ujatira, but udan lang ujamodo, but udan lang kindiat, but uklen Syiar. Ya. Te kerala maspan mala. Te extra gravy Jong ni ka. Kleng. Tuh. Phi khana di ko ma. Nama Ngelak soal duduk ni, tak tahu. Guys, kata filai lengo ini Shaei ni aja mentah dek, lah jangan dapat kendai sini, ni plus ni, kedai kemtahi. Te ini keren Kumno, ni tip nong Kumno mahakan jing brio, ngan syuk itu mentah kendiat, nang kat atat vijenta, nang kana atat nong kendiat mah, dengan di syuk aku. Dengan bam do Syiar namanya nak kadang long lah bam pelat musuh nak kadang. Okay guys, dengan itu ifika story kendian ke baja haga jim jungi hakini kita yo beladam nyimtem jungi kibriuma keren thlun tang bam dele ilong long mentah ngidang shong ngidang comment ngidang sngotanat sa shipang pat tip kaja apa subsngi yu ni dan lala ka jongkok problem but ni klemla shu ban pen bai ma ni la sham no gijing ya te ni du no ki kam ki jam ni khlem yo shu un play video ya pun kam shipang shkediang shikaman and you guys ngan batai fi ka problem jungi menta kata yo am kam de tangi we ki dan hadu lai sautali ki problems but sakawai ba na preng kita ki problem rokoi bagi bangi yo Problem pat di komik sudah. So ini rui ya lah dia. Ini sekarang kemat nak apa sih do asing dari sini. Ini ki problem sini mah. Ki komik sudah. Tengah ngamlong menkat ka semua ngamal bagadi kedo. Teh kaba demi pesannya kemat. Sini sinton ni. Long kata hoai, long kadon paruhi sakiwe. Tang balong kita pekila kamlong private nok handiat. So you guys please wanam semua kita. Itu silap. Itu silap. Ngata itu apa? Mau jeburi nggak guys? Itu silap. Asing kami keren. Tuh tadi nak eat biar. Cing nuat. Guys. Kita problem. Kita dan isu dah. Tak ya kita. Wah, habis tu kita. Okay, nga ngalakan fuse blood tengah ngelara lupa extra gravy Jong kani kedo. Dos Syiar ngan bam kani. Ngas ngukwa bam ata palam tas ni tengah syanok do ata kentha kam ayam penyang i. Ini yang nang kwa bam biar do basmati rice ngapat ngam. Aku sih ngakit basmati rice. Tapi mare kumpul shwa sheneng nyirik mare tu basmati ne ini mare ketuk kam ne. Okay guys. Ini bulan klik dan Syiar. Chutney. Đấy, chặt ra đây. Đậm nhỉ. Nga em bà tôi new chutney. Ini so chutney ni ho. Resep Sohmynken. Bang ha guys, ujung bang. Best bah. Tang bang la selang dot keti.
Aku abang basmati rice. Aku yang Phin. Phi ba không kan. Kalau half boil. Guys, bam kini kalau half boil kami Shet i bahara. Nambar ngabang bam half boil. Okay, Kloi. Karela. Wow. Anu pan? Macam nak terima buah. Okay guys, pilai kali lah aslam hai but nilai reply comment sa kajisha. Tang babu nak peranjung pipat pia kali be ini kaju kajing kali. Ba nilai dan Khun am. So mentagas ni finally imply fi mila dan Khun am nama comments mila da pla kat no hajar sin tang ba pi kwa ban yu ing link ba ka video. Tem das ni tu fi ba nilai dan Khun am. Ma Teman kapur ni reply back. You comment reply back. Nyat ong bang ni padan Khun. Kalau ni padan Khun nama bang. Ni nak kuat treasure rekam. Tak kalah kambing rekam mah. Ni Syiar Khun. Meskipun ni nimpat don long nga kajing siya nilai don teng habatay no ikata ma nila don how 2017 nila don por pangadap ar benai hakata kapor na ham no ti dahadin anta hadukat menta pan ni kampat planning mo ni kuat treasure rekam jam tang ya kambing ni Syiar Khun. Tapi video berkomen part bagi yang kikian senior nak mah. Dan negative comments tu kan. Bun bagi orang bah. Oh, tu lok Phin Khun na. Oh, tu lok Phin Khun na bagi nang nyai dap. Bangin biang sokam kejam. Jangan Syiar Khun bagi Khun kitiru. Jangan sok. Kum bagi biang ni rai kunjuk. Khun kitiru kan biang lang. Ya sakwai ru ni reply baik. Lagi Islam sakan orang ni reply baik. Jadi mapi kan sinang ban Peit dah kapoi ke message ni bagi reply. Peit bah ke YouTube. Tang si reply ke apa Peit ni ai heart, ni ai like, ni la comment. Terus wah Peit bah. Abun ha baki pan keling ru Shet. Ni la ai bet tembak kinang ban Peit subha Peit bah. Mah. Hai. Afinya i tu reply jangi, comment jangi. Bro. Hai. Dai sakawai ru guys, ba pilai keling ila Islam ba ni kandu host name you kanus name ni la dan kajing shangkha jongi ting kandu host name 2016 desa kenyi fi hadukan mentala long kanus name ma ni kajing sham tas ni la dapat Thailand dia ngom ha nai ai negative comment than ni namar ba ni ru di ki brio hi la da fi ai negative comment ni susi ma ida dang ni kan ki susi hi badru guys kawai ba ni nong Kumno baru boring la jo reply ki comments tang bolong fi kwa be bini osong ngi tama ta finally tas ni la itu bangila dab dan konteng tang bak samsa te ikani future pot ka bash kamat teng saya ma dai na yo Khun ni sepen ni bet ya pi baro hi ya pi baro te tas ni tang ni ngin bam no ngai kadang ni nama ngai khana tan teng se bam ha next video yang ada YouTube pada fi ke jing kwa Jong Phin bro jing kli Jong Phin la YouTube am ta kasingi kade ti guys mta video mta singi kan long tangkan i ting se kin du yang pada fi paro ha next videos na like na comments and roots na subscribe but wanam plan and click bell icon ting se kin du yang pat see ya Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.